ubunzima bona busazoba khona because sisemhlabeni la emhlabeni vele kunobunzima kodwa lithi malikhuluma izwi lithi kodwa oyobekezela kuze kube sekugcineni uyokusindiswa. Romans 10 verse 9 la khona ifundeka khona kanjena ke ithi that if you confess with your mouth the Lord Jesus, uma ukhuluma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, because le ndaba leni is about ukukhuluma. Uma ukhuluma ngomlomo wakho it's about akusikhona ukuthi it's about ukwenza. It's not about doing but it's about saying. If you say with your mouth, yabona nje ngoba ngifunda nje lana ngifunda nge-New King James Version, uma ngifunda nge-New Living Translation it like me, for if you confess with your mouth that Jesus is Lord, for if you confess with your mouth that Jesus is Lord, into yokuqala leyo umuntu okufanele ayenze ukuthi akuconfesse ngomlomo wakhe ukuthi uJesu uyinkosi, right? Siqhubeke. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, and believe in your heart that God has raised him from the dead, ukholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, ngoba indaba futhi akukhona nje angeke uconfesse ngomlomo kuukuthi ngenhliziyo awuzange wakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Lithi iBhayibheli ngomlomo siyaconfessa bese ngenhliziyo siyakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kuphi kwabafileyo. Izwi lapha kuma ngabe lithi for if you believe in your heart, igama lapha lithi inhliziyo or a heart alichazi le inhliziyo le phampa igazi, ngoba khona le inhliziyo le phampa igazi siyayazi. Yabona nje inhliziyo la emzimbeni ephampa igazi ayenzi lutho ngokukholwa, because ayinamehlo ayinandlebe ayiboni lutho, yona nje umsebenzi wayo ukuphampa igazi. So leli gama lapha lithi heart alichazi inhliziyo le phampa igazi, but uma ngabe ulifunda lelizwi lelo ulifunda ngokusizwa umoya engcwele ngerevelation kaNkulunkulu, uzothola ukuthi uma ngabe likhuluma about the heart likhuluma about a spirit man, because umuntu ophila ngaphakathi, lo muntu ophila ngaphakathi emzimbeni umoya, lo muntu lo, the inner man, the spirit man, loka moya ophila ngaphakathi emzimbeni, that is my heart, that is your heart as well, ngoba uyena okuyena ukuphila kwakho kwangempela lophila ngaphakathi emzimbeni. Umzimba nje wona awusindiswa, umzimba ukuthi siusebenze each and every time uphola ukhuluma ngendaba yokuthi ubumzimba malanga wonke, but okusindiswayo ilo ngaphakathi, lenhliziyo ngaphakathi, loka moya ongaphakathi, loka moya ke lo ngaphakathi. Okokuqala akufanele kwenze ukuthi akholwe. That's why lithi iBhayibheli mangabe ulifunda lithi and believe in your heart that God has raised him from the dead. Kushuthi loka moya ongaphakathi abe convicted, akholwe ukuthi ngempela uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Lithini ke mangabe liqhubeka lithi iBhayibheli you will be saved. Emva kwalokho nje yobe ususindisiwe, uyakusindiswa. You confess with your mouth, ukholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Lithi iBhayibheli kanjalo sewusindisiwe. Avilula indaba yensindiso, ayikho nzima, ilula ngendlela esimangaliso, very very easy, very simple. Ukuthi nje iye ya complicate kakhulu kwabasengazathi inzima indaba yokusindiswa komuntu, kanti ave ilula. Igama lami nguMduduzi ngwakashabanga isibongo. Ngiyabonga nje ukuthi uchoose le channel, ngiyabonga ukuthi uzohlanganyela kanye nami futhi kunasi isifundo esikhona namhlanje. Sikhuluma nje ngendaba elula kakhulu, indaba nje yokusindiswa komuntu ukuthi ave kulula kanjani. Ngakhula mina ngazi ukuthi hey lento le into enzima kabi, into okufanele uqale uyicabangele before ungayenza, mhlawumbe ungaze uziyenza sewukhulile. Ukube ngangazi ukuthi iBhayibheli likhuluma into elula kangaka, ngabe ngasindiswa kudala ngisasemncane. So ngiyabonga nje ukuthi uchoose le channel, please ngicela ucommente, ulike, uphinde ushare
futhi usharele nabanye abantu. Singakujabulela kakhulu lokho, and lokho kwenza ukuthi i-channel ikhule, and futhi akhona nje ukuthi yakhula i-reach nakwabanye abantu, ngoba inhloso yakho konke akusikhona ukuthi kwaziwe thina, akusikhona ukuthi kwaziwe umduduzi. Inhloso yakho konke ukudlulisa i-message kaNkulunkulu. Mangakubheka abantu emhlabeni balahlekisiwe, balahlekile, badukile abantu, baze bahambe emhlabeni, bahambe bengamazanga uNkulunkulu. So nami ngidlale yami i-role ekuthenini ngidlulisa ivangeli likaNkulunkulu, abantwini basindiswe, bathole ukuphila kuyingunaphakade. Na ungadlala i-role khona lapho nje ekuthenini uyishare le message, ungadlala i-role ekuthenini ulike, ucommente, usubscribe, uyikhulise le channel, ukwenzela ukuthi nomunye umuntu ayibone ukuthi ngempela this thing is real and into ekhona. But asiqhubekeni. Ngiyayithanda nje message engiza ngayo namhlanje, ayikho nzima, ilula ngendlela yesimangaliso. Lalela ke futhi belifunda uRomans 10:9 la khona lithi iBhayibheli. Lezi zinto ke ziyahambisana. Ave kubalulekile lokho. Kuyahambisana. Lalela, that if you confess with your mouth the Lord Jesus, okokuqala lokho, uconfess ngomlomo ukuthi uJesu inkosi, akupheleli lapho. Kufanele uthi uma ukuconfessa ngomlomo kungabe ukuthi ukhuluma ngomlomo kuphela, ngoba esikhathini esiningi uzothola ukuthi abantu izinto bayekhuluma ngomlomo but deep down ababelieve. Masithi deep down futhi sikhuluma ngenhliziyo, sikhuluma ngalomuntu lo ngaphakathi emzimbeni, lo kamoya ongaphakathi, deep down that person kufanele kube uyena okholwayo. Lithi ke izwi laNkulunkulu, that if you confess with your mouth the Lord Jesus okokuqala and believe, okwesibili lokho kuyahambisana, akuhlukani, and believe in your heart. Njoba sengishilo ngathi heart la is your spirit man. Kuleli verse, kulama verse engofunda especially la ku chapter 10. Kwezinye indawo iheart, but la kule ncwadi njengoba ngiyifunda, a heart lapha le representa a spirit man, and believe in your heart that God has raised him from the dead. Lithi Bible, you will be saved. Lalela ku verse 10, bese lithi ku verse 10, for with the heart one believes unto righteousness. Yayizwe indaba for with the heart, ilavela futhi igama lenhliziyo la, with the heart. Inhliziyo ephampa igazi ayikholwa lutho, inhliziyo nje yayi umsebenzi wayipampela igazi nje. Futhi uma ufunda kwezinye incwadi inhliziyo ingakulahlekisa nokukulahlekisa, asiholwa inhliziyo. But na indaba la lithi for with the heart one believes unto righteousness. Yipi lenhliziyo? Ilo kamoya, li refera kulo muntu kamoya ophila emzimbeni, lo okuyena okufanele ukuthi makasindiswe. Ngiyakhumbula uJesu ehlangana noNicodemus ngelinye ilanga. uNicodemus uvakashela uJesu ebusuku, uyamtshela uJesu ukuthi kufanele ukuthi uzalwe kabusha. uNicodemus akayi-understandanga le ndaba, umuntu angazalwa kanjani kabusha esemdala esekhulile aphinde futhi abuyele esibelethweni sikama wakhe ayozalwa kabusha kanjani? uJesu wayengakhulumi ngokuzalwa kokubuyela esibelethweni uphinde uzalwa kabusha umzimba nomphefumulo, kodwa ekhuluma uJesu ngokuzalwa kabusha komphefumulo, lo moya ongaphakathi emzimbeni, lo ngafi. Lo moya ongaphakathi emzimbeni awufi. Umzimba one day uyokhathala ubuyele back emhlabathini, kuthiwa umhlabathi emhlabathini uthulothulini, umoya uyobungekho, kuyobe nje kuumzimba, indlu ebigcine wena. Lezi zindlu lezi, lemizimba nje izindlu esizibolekiwe ezigcine thina siphila ngaphakathi kulezi zindlu. Okamoya akafi, uphila kuyingunaphakade, akafi. That's why uma ngabe kuukuthi uyoye kuphileni okuyingunaphakade, okamoya ngoba akafi ekuphileni okuyingunaphakade. Uma ngabe ekulahlweni ekufeni okuyingunaphakade, not to say uyofi kufe kuphela, uyobuhlupheka kuyingunaphakade ngoba awufi ngali, right? Mangabe lithi ke izwi likaNkulunkulu lapha ku verse 10, for with the heart one believes unto righteousness. Lo kamoya uma ngabe ekholwa, lo kamoya ongaphakathi uma ekholwa, lithi iBhayibheli kuba ngukulunga. Angifunde futhi nge-New Living Translation khona ngeke ngikhuluma into zami. Lithi ke nge NLT, for with the heart one believes, okay, ngifunde, for it is by believing in your heart
that you are made right with God. So uyayithola indaba ye righteousness la ukuthi likhuluma about being made right with God. For it is by believing in your heart ngeinhliziyo lokamoya uyinhliziyo yami nawe lo ophila ngaphakathi emzimbeni uye ke lo that spirit person, that inner man uyena lo. For it is by believing in your heart that you are made right with God. Ube sewenziwa ube in right standing with God umukholwa ngenhliziyo yakho wenziwa ube in right standing with God. Uma uyifunda nge-New King James Version lithi unto righteousness, meaning mase lithi unto likhuluma indaba yokuthi usufike kupheleni unto righteousness, akusekho kunye osungakwenza. You are in right standing with God. You are being made right with God. Ngani? Ngokuthi wena ngenhliziyo yakho ukholwe, kushuthi ukholwe deep down in your heart. Lo muntu akholwe imessage abantu kunzima ukuthi bayikholwe because abantu abaningi mase sikhuluma nje iqiniso bayakholwa ukuthi uJesu ukhona, abantu bayakholwa ukuthi futhi wayephila esikhathini esadlule, but abakholwa ukuthi wavuka ekufeni. Abantu bathi ayikho into efana naleyo, akekho umuntu wakwavuka ekufeni. So le idinga umuntu ozokholwa lokho. Abantu abaningi, abanye basemasontweni abakholwa nje ukuthi uJesu wavuka, kodwa bayakholwa ukuthi uJesu yena wake waba khona futhi wenza izimangaliso, futhi bayalikhuluma igama lakhe, bayalifakaza futhi igama lakhe ngendlela esimangaliso, but abakholwa ukuthi wakwavuka ekufeni. Bathi ayikho into efana naleyo. So lithi ke lana lo ngaphakathi akholwe ilelizwi, ngoba sikholwa izinto esizibonayo ukuthi uJesu ukuthi akekho umuntu wakwavuka ekufeni. That doesn't mean ukuthi uJesu akaze wavuka. Inkinga yethu thina abantu sikholwa izinto esizibonayo, sikholwa izinto esizibukayo, kanti no indaba kaNkulunkulu akholwa into ngoba usuyibona. Into mawusuyibona there's no need ukuthi ukholwe iyona because already usuyayibona, but sikholwa into singakayiboni, sikholwa into ingekho. Ukholwe ukuthi nginomuzi ungenawo umuzi, ukholwe ukuthi nginemoto ungenayo imoto. Uthi uma ngabe ukhuluma uthi mina nginemoto futhi imoto yami iMercedes, but ibingekho, uyayiphila lento, uyayikholwa lento. Ukholwa ke lokho until izibe khona, ikhona kukholwa. But uma ngabe indlu already seyikhona asisekho isidingo sokukholwa, enganayisi ikhona, asisekho isidingo sokuthi imoto ukholwa ukuthi izoba khona ibisivele isikhona. Ukukholwa ukukholwa ugula uthi mina ngiguli ngiyaphila, zikudla inhlungu ubuza ubunzima kodwa uthi angiguli ngiyaphila, mina uJesu wangifela esiphambanweni, washaywa ngemivimbo yakhe ngaphiliswa, kodwa uzizwe izinhlungu. Ukukholwa ke lokho until inhlungu inyamalale, because wena ukholwa kuJesu Kristu. Ikhona ukukholwa lokho, awukholwa ngoba usuphila ukuthi ngiyakholwa ukuthi ngiyaphila, usuvela usuyaphila. Okay, bengifuna ukuthi ngicacise na indaba la ethi for with the heart one believes unto righteousness. Sikholwa ukuthi uJesu Kristu wavuka, uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, and lokho kukwenza ube in right standing with God ngoba manje ukholwa into vele uNkulunkulu ayenza. Bese lithi and with the mouth confession is made unto salvation. Bese kuthi ngomlomo ukhulume, confess. Lithi iBhayibheli and with the mouth confession is made unto salvation, kube insindiso unto salvation. Shuthi once wa confessa ngomlomo then sekuyinsindiso lokho, akusekho kunye osungakwenza. Once lathi unto shuthi sekuphelile, sewusofikela kuvele kumele ufike khona, kube insindiso. Yabona indaba leyo kaNkulunkulu uthavile la kangakanani ilula, but abantu abaningi kunzima ukukholwa this simple thing. Kunzima abantu ukuthi bamukele nali ivangeli elilula. Abantu abaningi uzobezwa bekhuluma bethi mina ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, but
lento yensindiso le angifuni, lento yama born again le angifuni. Yabona njengoba ngifunda lapha nje ku Romans chapter 10 iBhayibheli alikhulumi ngeborn again lapha. Uma ngabe kuukuthi uyayifunda uyayizwisisa le ndaba le yale message ngokusizwa umoya oyingcwele, uthola irevelation kamoya oyingcwele, noma lingekho igama elithi born again lapha, uyabona ukuthi la kukhulunywa about being born again, ngoba manje lo ngaphakathi lokufanele akholwe ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu Kristu kwabafileyo. Confess ngomlomo ukuthi uJesu inkosi. Uyayizwa lento noma uyifunda ukuthi khona into eyenzakala ngaphakathi emntwini, lo kamoya ongaphakathi, lo kamoya ongaphakathi uyazalwa kabusha. But uzoza umuntu ethi indaba yensindiso mina ngiyifuni, uzoza umuntu ekhuluma indaba zokuthi hayi lezi zinto zamabhona again angiyifuni. Khuluma umuntu ohamba isonto, khuluma umuntu oneminyaka esesontweni, nayo indaba abantu abafike bayilahle khona. Abantu bahlula abafuna ukwenza this simple thing, these simple steps. And akukho kunye, once wenza lokho insindiso le iphelele, akusekho kunye futhi. Kodwa manje thina sihlulwa ukwenza into elula. Cabanga uhlulwe ukwenza into elula kangaka, uphila iminyaka uziyongena ethuneni ungazange nje waconfessa ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi. Malithi iBhayibheli kumele sikhulume ngomlomo wethu, siconfesse. Then akukho kunye, akukho ukuthi uyokholwa wena emakhoneni ungazange waconfessa, akukho ukuthi hayi nje ngiyothi hayi nami phela ngiyakholwa. Indaba ngokuconfessa. Lithi iBhayibheli uma ngabe unamahloni, usho njalo uJesu wathi uma ngabe unamahloni ngami nami ngiyoba namahloni ngawe. Kusho ukuthi kumele uconfesse kubuka wonke umuntu, kuzwa wonke umuntu. Uthi uma ngabe kodwa ungivume phambi kwabantu nami ngiyokuvuma phambi kweingelosi kaBaba. So this thing idinga umuntu ukuthi aphume egroupini, ayimele eyedwa. Yabona, uphume kubantu, uphume kubangani, ngoba abanye babantu abafuni ukwenza this simple message. Avelula lethu abantu bakhetha izinto ezenzima emhlabeni, bashiye nakho kulula uNkulunkulu asibekele kona. Uthi uJesu ijoka lami avele ilula, uthi thwala nalo ijoka lami avele ilula, avilula ukuyenza lento, kodwa abantu bakuchoose the difficult part elifini, bashiye nakho kulula. Bachoose abantu ukuhamba nabangani, babe group nabangani, bakhohlisane nabangani. Abantu bayakhuluma bathi uma ngabe nje kuukuthi nje uyinsizwa impela nje esindisiwe, awu cha, hayi kushuthi uyisinothongana sensizwa, basho kanjalo abantu. So bagcina ukuleyo group yabangane elahlekisanayo, lokho ukuthi futhi ungaziyongena ethuneni ungazange wenza this simple thing. Confess uJesu ngomlomo, ukholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Lithi iBhayibheli insindiso leyo, iyona salvation oyidingayo leyo. Uziyongena ethuneni. Sometimes uphika nabangani, abangani wena mhlawumbe uhambe kuqala emhlabeni basala abangani, mabesala abangani hayi bayizwe indaba kaNkulunkulu, baphenduke bona. Masiqeda ukuphenduka abangani bona babuyisane noNkulunkulu, baconfessa ngemlomo yabo ukuthi uJesu inkosi, bakholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, basindiswe bona. Uyoblame abantu wena sewungale kulahlweni, uyoblame abangani bakho ukuthi hey abangani bami babengilahlekisa, hey igroup yami engangihamba nayo. Ngeke uzubablame, ngeke uzusho ukuthi obheke khona manje nina nikuphi, nisezulwini mina ngilahliwe esihogweni. Ngiyazi abanye abakholwa ukuthi likhona izulu, abanye abakholwa ukuthi sikhona isihogo, well ikhona konke lokho kuseBhayibhelini. Abanye abayikholwa yonke lonto leyo. Uyothi uma usulahliwe lesihogweni ubabona leyo, mangabe ukuthi ubabona ezulwini, kuyoba buhlungu. Uyocabanga ukuthi bakubetrayile, kanti cha, bazange bakubetray. Izwi umuntu lizwa eyedwa. Singaba abangani, sikhohlisane, sibhayizisane, sithuke abafundisi, sithuke bonke abantu abashumayelayo, sibakhulume kabi, kodwa izwi liyakhuluma komuntu nomuntu eyedwa. Futhi akusiwa amazwi amaningi afikela umuntu, just nje izwi lodwa likufikela likushintshe, kodwa wena uphike ungafuni ukushintsha ngoba wena ufuna uku-entertain abangani bakho, bese kusasa uzothi ublame abangani. Awazi ukubablame abangani, omunye nomunye uyayimela phambi kaNkulunkulu. Akunabangani oyobablame, akunabazali oyobablame, akunabantwana oyobablame, akunankosikazi oyomblame, akunamyeni oyomblame.
uyobusuyimele uwedwa ube wawulitholile iqiniso lokwenza into elula ngendlela eyisimangaliso. Manje nayo into ke iyisimangaliso ukuthi abantu bagcwele emasontweni kodwa bamconfess uJesu. I don't understand. Ngangahlangana futhi sekaningi ngishumayela edimeleni ngihlangana nomuntu athi lento oyikhulumayo le yokuconfess uJesu ngomlomo ukholwe ngenhliziyo mina kudala ngisesontweni futhi nginana nesikhundla angiyazi lento okhuluma ngayo. Ngiqala nje ukuyizwa to show ukuthi amabandla amaningi awayikhulumi this simple message elula. Wathi uJesu kumele umuntu azalwe kabusha abayikhulumi that thing. Yazi kubuyela kuphi? Kubuyela kumazwi athi uJesu mangabe ekhuluma athi akusibo bonke abathi inkosi inkosi abayobona umbuso wezulu, ngoba it means abantu basemasontweni bathi inkosi inkosi but ngeke bawubona umbuso wezulu. But ithi le ndaba siyifunde le. So buya la yithi ngakhulumi kuphela asiyifunde Matthew chapter 15 le ngikhuluma ngayo. Asiqale ku Matthew 15 ukusoyithola kahle. Verse 8. Yes, impela kufanele kube uverse 8. But asiqale ku verse 7. Matthew chapter 15 verse 7. Nangu uJesu ekhuluma lamazwi. Ethi hypocrites bazenzisi. Well did Isaiah prophesy about you saying, wakhuluma impela kahle uIsaiah prophetha ngani. Ethini? Ngibuya ke manje kubantu bamasonto. Ngiqale ngakhuluma ngomuntu angakayiqedileyo, umuntu nje ongakholwa at all, ongafuni uJesu Kristu at all, ukuthi yoluzwa ukuthola ukuphila kuyingona phakade ngoba wahlulwa ukwenza into elula. Manje ake sibuye kubantu abagcwele emasonto, nasibuye kuma leaders amasonto, sibuye kubazalwana basemasontweni, cause maningi amasonto agcwele iyakhulunywa le ndaba phathi. Nangu uJesu etholakala ethi hypocrites. Well did Isaiah prophesy about you saying, ethini Isaiah ekhuluma ngomlomo kaNkulunkulu ethi these people draw near to me with their mouth. Ngathi ngaqala ngiyimela la. These people draw near to me with their mouth. Laba bantu bayasondela kumina. Draw near with their mouth. Bayasondela kumina ngemilomo yabo. Laba bantu bese lithi and honor me with their lips. Ngeindebe zabo bayangidumisa. Bayamworship uNkulunkulu ngemilomo yabo. Ngeindebe zabo bayamdumisa. Hayi asiphinde siyibheke nge NLT. Ngiyathanda lama version. Kuhle uma ngabe ulifunda iBhayibheli ungalifundi ngeversion eyodwa, ulifunde nangama version khona uzothola iunderstanding ekahle. Ungagijimi ngeversion eyodwa yesiZulu kuphela. Gijima nangamanye ama version uzoyizwa kahle. Ithi hypocrites, well did, okay, asifunde ngeNLT. These people honor me with their lips but their hearts are far away. Okay, isho nje kanjalo ngeNLT. But ngiyayithanda ngo-New King James. Ithi these people draw me near to me with their mouth and honor me with their lips. Basondela kimi ngomlomo wabo, bayangihonora ngama lips abo, kusho ukuthi bayangidumisa ngeindebe zabo, but their heart is far from me. Kodwa inhliziyo zabo zikude nami. Cabanga ngomlomo bayamkhuluma uNkulunkulu, bayamusha uJesu Kristu, ngeindebe zabo bayamdumisa, kodwa ngeinhliziyo zabo bakude. Again naleli gama elithi futhi ngeinhliziyo zabo bakude noNkulunkulu. Uma uyilalelisisa kahle uthola irevelation kaMoya oNgcwele. Uma lithi ngeinhliziyo zabo bakude noNkulunkulu, meaning lo kaMoya, lo muntu ophila la emzimbeni, uyena inhliziyo yomuntu loyo. That's why lithi iBhayibheli uyinhliziyo, uyena inhliziyo yomuntu lo, ngoba uyena ke umuntu lo ophila kuyingona phakade. Lo muntu lo kaMoya but ukude noNkulunkulu. Phela bakhuluma nje ngeindebe nangemilomo yabo, kodwa ngeinhliziyo noma ngalo kaMoya ongaphakathi kubona, kodwa bakude noNkulunkulu. Ngithema ngabe ngiqala ngale ku Romans 10 verse 9. Ngithe mina angeke uconfesse ungakholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Kuyahambisana, wenza okukodwa ushiyo kunye. Akuyahambisana naku verse 10 iveze kahle le ndaba. Ithe uma ngabe iveza yathi ngenhliziyo uyakholwa kube yini, kube i right standing with God, kube i righteousness.
uma ukholwa ngenhliziyo, bese lithi confession is made ngani ngomlomo kube yisalvation, meaning kuyahambisana. Kufanelanga kube izindebe kuphela kodwa umuntu abekude noNkulunkulu, noma inhliziyo yomuntu ibikude noNkulunkulu. Kufanele uthi ukukhuluma ngomlomo ubusondele futhi kuyena ngenhliziyo. Ngiyamthanda uJesu ekhuluma nowesimama waseSamaria, uthi isikhathi siyeza, uthi futhi sesifikile la khona abantu beyomdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Shuthi bawobe bengamdumisi kuphela ngeindebe nangemalips abo, kodwa ngomlomo yabo nangamalips abo, kodwa bawobe bemdumisa ngenhliziyo zabo ngokamoya, besondele kuyena ngokamoya futhi kube nomoya oyingcwele, bemdumisa uNkulunkulu. Ukwenza kanjalo kumdumisa uNkulunkulu nangeqiniso. But na indaba kusesekhona abantu akhuluma ngabo Isaiah, athuma ngabe khuluma wa prophet akudala noJesu uyayifakaza le ndaba. Uthi kunabani naluhlobo lwabantu bakhuluma ngomlomo, bamhonore ngamalips, bamdumise ngamalips, kodwa bakude noNkulunkulu. Asiqhubeke siyifunde le ndaba, ngivezile nendaba nayi futhi enhliziyo yavela. But kuverse 9 bese ithi, and in vain they worship me. Futhi siyabamdumisa uNkulunkulu ngeze. Yabona nje ukumemeza uJesu, uthi uyakholwa ukuthi uJesu waphila, uyakholwa ukuthi uJesu uyinkosi, kodwa awukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Kushuthi wena uyamdumisa, yes, but ukude noNkulunkulu. Lokho bese kuchaza ukuthi okwenzayo kuyizeleze. Cabanga kuma ngabe ukuthi usesontweni elinjalo noma umzalwane osemabandleni anjalo, la khona abantu bengatshelwa ukuthi ngaphakathi lomuntu liyaguqulwa lizalwe kabusha, likholwe ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Lithi konke okwenzayo lapha, and in vain they worship me. Shuthi kuyizeleze abakwenzayo. Ithi ku verse 9, ngiyayithanda i-message version, message Bible version. Ithi they act like they are worshiping me but they don't mean it. Usho njalo ku verse 9, they act like they are worshiping me but they don't mean it. Shuthi benze ngathi bayangidumisa but they don't mean it. In vain they worship me. Abakwenzayo nje kuyizeleze. Teaching as doctrines the commandments of men. Bayafundisana kodwa ama-doctrines abafundisana wona ama-commandments of men. Bafundisana nje ukuthi umthetho waleli bandla uthi. Bafundisana nje ukuthi uma ukuleli bandla kumele uyiphathe kanje. Bafundisana nje ukuthi uma ngabe uhamba nathi kwenza. Those are commandments of men. Abanandaba ne-command kaNkulunkulu. Abanandaba nemiyalelo kaNkulunkulu. Imiphi imiyalelo kaNkulunkulu? Uyibekile nje imiyalelo yakhe uNkulunkulu avi ilula. Sibuyele nje kule ncwadi sibuya kuyona kaRomans 10 verse 9. Okokuqala, confessa ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi. Baningi bayakwenza ngemilomo yabo, kodwa uthi uma ekhuluma uJesu Kristu kodwa uthi inhliziyo zikude. Manje nakho kufanele ukwenza ukubiza inhliziyo ibe seduzane. Believer ngenhliziyo yakho ukuthi uJesu Kristu wavuswa uNkulunkulu kwabafileyo, meaning ukhona uyaphila, akazange afa, ukufa wakunqoba. Believer lokho iyona commandment kaNkulunkulu leyo okufanele engaba abantu bayayenza, bafundisane yona. But thina sifundisana imiyalelo yamasonto, sifundisana imiyalelo yokuthi la ekhaya kufanele senze kanjena, siqoqa imali ngalolu hlobo, sigqoka ama uniform kanjena kuphela. That's the only thing nje esigudi ngayo. Lalela bengifuna ukuthi ngiqale le ndaba la ngamabomu. Ngifuna ukuthi ubone ubungozi bokusonta ungazani noNkulunkulu, ubungozi bokusonta ungazange waqala kwi-foundation, because into kaNkulunkulu inesiqalo sayo, ine-foundation yayo, ine-entry level yayo. Awuveli nje uqhamuke sewenza imangaliso. But asibuyele kuMatthew, asifunde noMatthew 7. Yeah, nje sigijime sekuMatthew 7, asiqale kuverse 21. Uzoyizwa le ndaba. Matthew 7 verse 21.
Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Ngisho la ngathi abantu abaningi bagcina bethi Nkosi Nkosi kodwa ngeke bawubone umbuso wezulu. Uthi not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Akusibo bonke. Ngemilomo yabo bayasho bathi Nkosi Nkosi. Bayasho ukuthi uJesu uyinkosi. Bayayikhuluma impela nje indaba ezinkulu ngemilomo yabo. But uthi uJesu not everyone othi Nkosi Nkosi oyongena embusweni wezulu. Wayakhuluma nje uJesu Kristu verse 21. But he who does the will of my Father in heaven, kodwa ilo wenza intando kaBaba wami osezulwini. Intando kaBaba ukuthi masikholwe kuJesu Kristu. uNkulunkulu nje wasithumelela uJesu Kristu owazi sifele emhlabeni. Sifanele ukulahlwa, sifanele ukuthi sihambe siyofa ingonaphakade. Wasithumelela uJesu Kristu out of love nakhona esithandile uNkulunkulu. Wasithumelela uJesu Kristu okwethu intando kaNkulunkulu ukuthi masikholwe kuJesu Kristu. Hilokho futhi akukho nananzima kulula. Uthi what are we to do? Confess with your mouth. Into ongayenza ngisho ulele phansi. Ayidingi lento ukuthi ukuke insimbi ukuze uyenze. Ayidingi amandla, ayidingi energy engakanani lento. Ukuthi nje uvula umlomo ukuconfess ukuthi uJesu uyinkosi. Into ongayenza ungenamali, into ongayenza unemali, into ongayenza ungenayo indlu noma umuzi, into ongayenza unomuzi, into ongayenza ushadile, into ongayenza ungashadanga, into ongayenza umncane, into ongayenza umdala. Ave ilula into asibekeleyo noNkulunkulu. Confess with your mouth ukuthi uJesu uyinkosi and believe in your heart ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Kholwa ukuthi uJesu khona uyaphila, uyinkosi, unombuso ongapheliyo, une kingdom yakhe yezulu. Washo wathi umbuso wami akusiwona wakulelizwe but umbuso wami ukhona, umbuso ongapheliyo, umbuso yinguna phakade la kuyo yakhona abantu abayokholwa kuJesu Kristu kuphela. Uthi kholwa ilokho nawo nje umyalelo kaNkulunkulu nangomuntu owenza intando kaNkulunkulu. Abantu abaningi abafuna ukuyenza lentando kaNkulunkulu. Abantu bajabuliswa nje ukujabulisana. Ya kuthiwe hayi ngeke nje mina ngize ngibe indoda esontayo, isiyoyoyo sendoda. Indoda enjani esontayo? Uyoyisola. Uyozisola. Mark my word, uyosola. Uyoyisola usungale kwethuna lithi iBhayibheli akusekho kuphenduka ngale. Akusekho, akekho omunye oshumayelayo ngale. Akunama efforts enziwayo ngale ukuthi iphenduka. Ama effort ala emhlabeni kuncengwa nakhona wena. Wonke lama efforts enziwayo ncengwa nje wena ukuthi iphenduka wemuntu. Yazi uzosola usungali. Usukhumbula ukuthi babe ngitshela ezidimeleni, usukhumbula babe ngitshela emabhasini, usukhumbula ukuthi hey babe ngitshela ku radio ngangishintsha ama channel, babe ngitshela ku TV ngangishintsha ama channel, babethi mabekhuluma na kuma social media ngangibathuka ngibaphendule ngithi nina iyoyo yenilahlekile nadukiswa abelungu. Uyobuso uyisola ngaleso sikhathi so understand ke lapho sekubuya reality yokuthi this thing has nothing to do with umuntu omnyama nomlungu but lento it's about umuntu noNkulunkulu. But abantu abaningi babhizi bayenza lento ibe race card, bayenza lento lena ibe indaba yama language nama nations athi le indaba yomuntu nomuntu noNkulunkulu. Phela ngale kwethuna kuyobe ngasekho shumayelayo yonke into yobisisobala and uthi uma ngabe uthiyabheka uthi why ngahlula ukwenza into elula kangaka. Wayengazange ngimane ngibe isidididi kokungcono ngivele ngiconfess ngithi uJesu uyinkosi. Ngikholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile. Yobu uyincinzo usulahliwe. Songale kwabafileyo usuyisola. Uthi ngangenza izinto ezinzima. Ngiphuza imithi ebaba enzima ngiyiqinisa. Abanye baze babulale nabantu beyiqinisa benza izinto ezinzima but bahlulwa ukwenza into elula. Simple thing. Kholwa ngomlomo, ngikholwa ngenhliziyo, confessa ngomlomo. Isalvation le iphelele. Uyobe uyisola, uyobe uyincinzi, uyobe uyibuza, kuyobe sekulate ke ukuyisola sewungale kwethuna. Nalithi ubunalo right now ukhona usaphila la emhlabeni. Do yourself a favor. Yiba isilima. Kholwa kuJesu Kristu.
confessa ngomlomo uthi uJesu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwami. Lalela khona lapho siyakhona asiqhubeke nayo. Ithi ku verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Verse 22. Bese ithi, many will say to me in that day. Nayo indaba abantu abasemasontweni. Hey, funa uyizwe kahle ke le. Le uyizwe kahle. Uzothola ama red flags. Akhona emasontweni. Mawubona lama red flags kulama sonto. Baleka. Buyuze kuNkulunkulu, buyuze kuJesu Kristu. Now ayavela la ku verse 22. Many will say to me in that day. Yiliphi lelanga le judgment day? Because iliyeza ilanga le judgment. Yonke into esiyenzayo ekugcineni iyoba ne judgment. Qhubeka wena thukana nabantu abakuzokusiza. Thukana nabantu abeza ngothando. Bethunyiwe nakona kuukuthi uthando aliqhamuki nakubo ke laba bantu luqhamuka kuNkulunkulu othande wena uthuke bona thinking ukuthi uthuka bona kanti uthuka uNkulunkulu okuthandile. You are insulting your God and your Father. Uthi wena umuntu wamasiko and you are insulting okuyena kowamasiko, the father wama traditions nayo yonke into uNkulunkulu wena umthuke. Because yonke into eqalwe nguye, yonke into ibuya kuyena. Lalela ke ithi ke many will say to me in that day, nge judgment day, Lord, 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 have you not prophesied in your name? Oqala, have you not prophesied in your name? Red flag number 1. Laba bantu laba basemasontweni abakwenzayo kuphela bahlezi beprofethana right room every Sunday or every time mabehlangene noma ngabe kuphi lapha abahlangene khona okwabo ukuprofethana bayobe sebesho bethi azange saprofethe egameni lakho. Yiyo lento yenza ukuthi abantu abaningi baduke balahlekele kulama abandla noma kulama sonto noma kulama leaders ingoba beza ngegama lika Jesu Kristu. Bathi beprofetha beprofetha ngegama lika Jesu Kristu, meaning ngemlomo yabo bayamkhuluma uJesu, bayalisha igama elithi ngegama lika Jesu Kristu, kodwa inhliziyo zabo zikude noNkulunkulu. Uthi ke kuyothi mangabe sebekhuluma bathi azange nisaprofethe egameni lakho. Bayobe bekhuluma into vela bebeyenza emhlabeni. Ngithe mina red flag number 1, abakwenzayo they are always prophesying njalo makuhlangene ngoma ngabe bahlangana ngama Sundays noma nje mabehlangana okwabo baya profethana bathi amabandla moya okwabo nje kuhlala nje kuprofethwana nje. Niyazi ke nini iprofeto zayo zakhona zakulama bandla hlazo nje kuprofethwana njalo nje kwahlangana kuyaprofethwana. Indaba yezwi kufundiswanwe abantu batshelana ukuthi hayibo phendukane confessana uJesu ngomlomo yenu nikholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, ukuthi abantu batshele ukuthi uJesu wavuka kwabafileyo ukhona uyaphila, ukuthi uJesu unombuso oyinguna phakathi khona ikingdom kaNkulunkulu. Abantu abatshelwa yonke le nto leyo every time mabehlangene kuyaprofethwanayo nje, kukhishwe indaba, kukhishwe izindaba, bayaprofethana laba bantu. Ngithi mina red flag number 1, bayobe sebetha sizange nisaprofetha ngegama lakho. And most of the time vele iprofeto zakhona ezinye zakhona ziyiqiniso, ezinye zakhona iprofeto ezingamanga, but angikho lapha endabeni zokuthi iprofeto zeqiniso noma iprofeto zamanga. La engikhona khona ukuthi abahlezi bekwenza bayaprofethana. That is red flag number 1. Lifundwa nini izwi? Kuhlalwe phansi kufundwe izwi njalo nje makuhlangana January to December bona nje bayaprofethana nje, again January futhi to December bona nje bayaprofethana. Wobona ukuthi lahlekile baleka mangabe uthola ibandla elifana nalelo. Le red flag number 1 le. Red flag number 2, have you not prophesied in your name? Right. Red flag number 2, cast out demons in your name. Bakhipha namadimoni egameni lika Jesu Kristu. Iba namabandla kanjani la? Ungizwe kahle. Angifuni ukuthi uyithwale wrong le ndaba le. That doesn't mean ukuthi abekho abaprofeti bakaNkulunkulu. Bakhona abaprofeti bakaNkulunkulu. But liyafundwa izwi.
kunesikhathi nje sokuprofeta, not every time January to December nangonyaka olandelayo January to December. Nithi niyibandla likamoya manini kancane imuphi nawo lowo moya asibuyeni la lithi iBhayibheli futhi they always cast out demons. Njalo mabehlangene kukhishwa amademoni, akhona amabandla njalo. Mawuya khona nje uyokhishwa idemoni. Njalo bona nje January to December bahlangana nje kukhishwa amademoni. La likhishiwe 2 months ago liyakhishwa futhi. Njalo umsebenzi wabo nje bakhiphana amademoni. Baleka i-red flag leyo, yazi nje ukuthi laba bathi inkosi abangeke baze bangene embusweni kaNkuluNkulu. Njalo bona nje bakhiphana amademoni. Kwaqhamuka nje umuntu unedemoni, khishwa idemoni. Njalo nje bona khishwa idemoni. Bonke laba bantu banamademoni nase bakhishwa baphinde bakhishwe again amademoni. Ask yourself ukuthi ikhona kodwa into ekhona eyenziwa yeleqiniso khona la. Akusho mina kushizo likaNkuluNkulu. Bawo bese besho bethi zange ngisawakhipha amademoni ngegama lakho ngoba vele that's what they are specializing in. Uzothola ukuthi why they are doing these things. Verse 2 esiqhubeke ngalo. Red flag number 3, and done many wonders in your name. Ngegama lakho futhi senza ama-wonders amaningi. Ama-wonders lapha ama-miracles, likhuluma ama-miracles. Bawo bese besho futhi ukuthi futhi senza nama-miracles egameni lakho. Senza ama-wonders egameni lakho. Yonke lento bayenza ngegama likaJesu. That's why abantu belahleka, beba deceived, belandelela amabandla noma lamasonto, balahla ukuthi bayalizwa igama likaJesu. Kanti inhliziyo zalabo abantu zikude noNkulunkulu. Abamkholwa. Phela nje bamkhuluma ngomlomo, bayamworshipa nje ngama-lips, kodwa nje indaba nje ukuthi basondelane naye cha, bakude naye. Bawo bese besho ngaleso sikhathi leso bathi futhi sasenza ama-miracles ngegama lakho. Cause bona njalo you ask yourself ukuthi njalo nje la ekhaya kunama-miracles nje. Kwenziwa nje ama-miracles njalo nje come and experience ama-miracles. Njalo nje Sunday to Sunday imakuhlangene nje kunama-miracles enziwayo. January nakhona to December kunama-miracles. Isonto nje le imangaliso nje le imangaliso nje waya nje kuphela. Lifundwa nini izwi? Abanye baze bawa stage nalama-miracles akhona enziwe, kukhulunywe ipractice lento ukuthi sokwenza kanjena nakanjena. Yazwa lamabandla eso. Bafuna nje ukugaina ipopularity. Mase begaine ipopularity bayazi ukuthi bazoba deceive kanjani abantu. Laba bantu abayicabangela nje bona izisu zabo kuphela. They don't care ngemphefumulo yabantu. Abanandaba bacabangela nje izisu zabo. That's why begxile kakhulu ekuprofethaneni. Bayazi ukuthi abantu baneyinkinga and abantu bayayithanda iprofeto. Unfortunately abantu ave beyithanda iprofeto. That's why nabo begxile eprofetheni. That's why nabo begxile endabeni zokukhiphana nje amademoni, because abantu bayayithanda into some sort of a movie. Ya kube nefun, entertainment, ekhishwa amademoni, elokhe ebuzwa amademoni ubani, wangena nini. Yonke leyo nto leyo you must know ukuthi i-acting nje kuyadlalwa. Umuntu owenza yonke leyo stage yonke leyo nto leyo uyicabangela isisu sakhe, akanandaba nani, nina nje yani entertain ekugcineni ufuna imali yenu ukude noNkulunkulu. Cabanga ke kusuku lama abandla lawa afana nalawa ahlala enza nje ama-miracles right through. Uzube nama-position kulamabandla nawe unikwe i-position yakhona only to find out ukuthi kanti ekugcineni ubukude noNkulunkulu. Lalela bawo kuyobe kusho bona, angangikhulumi mina, iBhayibheli alikhulumele lona. Bese lithi ku verse 23, and then I will declare to them, ngiyabese ngikhuluma ke kubona, I never knew you, angaze nganasi. Depart from me, sukani kimi, you who practice lawlessness, nina benzi bobubi. And practice izinto ningazange nithole i-authority yokuthi nizenze. Uyothi ngiyothangazi, sukani kimi nina benzi bobubi. Ngoba ngithe mina yonke into ine entry level yakhona. Ensindusweni ikhona i-entry level yakhona. I-entry level yakhona, indlela yakhona, isango lakhona nguJesu Kristu. Ngena ngesango elincane. Lisho njalo isu. NguJesu Kristu indlela yakhona, isango lakhona.
ngena ngoJesu yena ndlela ekusensindisweni musuku umkhuluma kuphela ngeindebe kodwa ngenhliziyo utholakala ukude. Abantu abaningi abafuna ukuconfess uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi noma sebemconfessile abafuna ukukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Ekugcineni yoba yilabo abantu abathi inkosi abangeba ubona umbuso wezulu. Bathi abantu bengakholwa ukuthi uJesu wakwavula. Yazi why people are staging all these things? Kudlalwa emasontweni ngoba kuyadlalwa kakhulu futhi. And unfortunately abantu bathanda nje entertainment engeke basize. Yabona nje umuntu ohleli njengami nje kanje obatshela ngezwi likaNkulunkulu uyabhora badineka abashintsha nama channel because ilona kas entertain. Abantu abafuna ukutshelwa izwi likaNkulunkulu, abafuna into abazobahlalisa phansi bezwe balalele. Abantu bafuna ientertainment, yabona that vumvum leyo, bafuna that thing kanti nje ku stage. Yazi abantu be stage zonke lezi zinto ngoba vele abakholwa ukuthi uJesu wakwavuka kwabafileyo. They don't believe it. Bavula amasonto babone opportunity yokwenza imali because they don't believe ukuthi uJesu wakwavuka kwabafileyo. That's why they are staging njalo nje mabehlangene nje bona indaba zomoya nje indaba zomoya. Abanye baze bangenwe imimoya okungesiyona eqiniso belokhu becabanga ukuthi umoya kaNkulunkulu kanti kwaqala ku stage yiwo. Indaba nje njalo nje khishwana namademoni kuya entertainwana njalo nje kwenziwa ama miracles kuya entertainwana abantu bayicabangele ini izisu zabo. Uyothi uJesu sukani kimi nabenzi bobubi abazange bangene ngesango elinguJesu Kristu kodwa bangene ngezinye indlela. Uthi ku John ku chapter 10 uma ngabe khuluma uthi ongangenanga ngesanga kesuya umelusi wezimvu ongene ngenye indlela uthi kodwa lelo yisela nomphangi. Amabandla maningi agcwele amasela nabaphangi bezo rob izimvu kaNkulunkulu. Gcwele nje amasela namaphangi abangangenanga ngesango bangene ngezinye indlela. Bayithola indlela yokungena kwase kuyadlalwa ngabantu kanti beyikhona indlela esimple emnandi. Abantu noma belisha igama lika Jesu Christ they don't even believe nokuthi ke nje ukhona ke nje kwaJesu loyo. They are just mentioning that name because vele nje babone ngazathi I can mention it. That's why belisebenzisa leli gama nabo bamnjalo nje bahleli belisebenzisa leli gama because bayazi ukuthi masizwe leli gama we will believe them. And bawo besho futhi bethi kodwa njena sawakhipha amademoni kodwa njena khona imangaliso ezazenza noma ezinye sayifake but eziningi khona esake sazenza kanti sasingazenzelweni ethi uJesu sukani kimi nabenzi bobubi. Ngoba uJesu igama lakhe uyolimela yena. Uyolimela ngoba igama lakhe vele liyigama elinamandla. Unfortunately amademoni vele ke nje wathi ngegama lika Jesu Kristu awana choice kufanele asuke vele ahambe ngoba usubiza igama elingaphezulu kwamagama wonke. Manje cabanga kuma ngaba abantu abafake into kaNkulunkulu besebenzisa igama lisebenze, how much more wena ungumntwana kaNkulunkulu ungene ngendlela right ensindisweni, uthi ungene ngendlela right wamconfessa futhi wakholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, wasindiswa wezwa naye ukuthi ngempela ngiyitholile insindiso. Kangakanani wena usebenzisa igama lika Jesu Kristu, amademoni awana chance kuwena. Uma ngabe ngeke abe ne chance kulaba abawothi kodwa sasikwenza lokhu ngegama lakho, how much more wena oza ngeqiniso awana chance kuwena. Ayikho into yobumnyama ene chance kuwena. Kholwa. Ngifuna ukuthi lamazwi lawo uthi uma wathola ukhuthale ukuthi kahle kahle ayikho into engamaphambi kwami. NginoNkulunkulu osezulwini ophila ngaphakathi kumina, ngihleli kuye ngeqiniso. Shothi ayikho into engama ngaphambi kwami. Mangithi ngegama lika Jesu Kristu definitely kumele kwenzakala umnyakazo because wena ukhona ngeqiniso. Manje laba ngiyabazwela abantu abahlezi kulezi indaba kulamabandla lawo. Ngizothi mina baleka kulamabandla suka, come back, wozoqala phansi. Mhlawumbe usuna 50 years ukhonza kulamabandla, akwazi wamconfess uJesu njengenkosi nomsindisi futhi uzuna position enkulu because uyakhona nalamagama ama positions la khona. Mhlawumbe nayo naleyo position uma ngaba ukaze ungalindi uziyongena ethuneni, confess uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho, kholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo, kuyokusiza lokho. It's never too late. It's too late umuntu mayesedlulile emhlabeni, but mawusaphila usanikezwe ichance yokuthi wenze
kangcono sayiphiwe that chance asibuyele back to endabeni siyayivala Romans 10 sifunde sigcine lapha ku Romans 10 sagcina siphelele ku verse 10 asifunde uverse 11 wakhona sifunde uverse 11 wakhona bese siyayivala yonke le ndaba verse 11 ithi for the scripture says whoever believes on him will not be put to shame ngoba umbhalo uthi whoever noma ngabani whoever ngishilo ngathi indaba isiyo indaba yokuthi ngimnyama ngimhlophe ngiyelo ngikhuluma iphi language ngimncane ngimdala whoever meaning anyone noma ngabani whoever oyokholwa kuye ubani uJesu Kristu noma ngabani lithi iBhayibheli will never put to shame will never be put to shame angeke uthelwe ngehlazo igama ke futhi lapha lithi shame or ukuthelwa ngehlazo alikhulumi kuphela indaba yokuthi kusho ukuthi mawusukholwa kuJesu Kristu ngeke ubhekene nobunzima basemhlabeni ubunzima basemhlabeni as long umuntu uphila emhlabeni ubunzima bona busazoba khona because sisemhlabeni la emhlabeni vele kunobunzima kodwa lithi malikhulumizwi lithi kodwa oyobekezela kuze kube sekugcineni uyokusindiswa okwethu ukuthi sibekezele kuze kube sekugcineni so igama elithi shame lapha lichaza ukuthi akusekho ubunzima futhi igama elithi shame lapha lichaza ukuthi ngeke sisathukwa abantu basazosishame angisho kanjalo basazosithuka abantu basazoyikhipha inhlamba dala ke nje futhi la kimi beyikhipha inhlamba nakulabafethu engishumayela nabo dala inhlamba yilokhu ikhishwa abantu basazosithuka basazohlambalaza abantu so igama elithi will never be put to shame alichaza ukuthi ngeke usahlanjalazwa sisazohlanjalazwa as long as nje sisasela emhlabeni wathi uJesu wathi uma ngabe ukuthi mina bengithandile nani bawonthanda uma ngabe mina bengangithandanga nani futhi ngeke baze banithande so no matter basazoba khona nje abantu abazothuka bakuthukela ukuthi wena uthi ususindisiwe bakuthukela ukuthi wena usutshela abantu ngoJesu Kristu basazokuthuka nje abantu kodwa ngiyamthanda mayekhuluma ku Matthew chapter 5 uthi nibusisiwe mabenithuka ngenxa yegama lami awuyazi imnandi le ndaba shothi nje every time abekuthuka isibusiso njalo nje mabekuthuka isibusiso bona they don't know bona bacabanga nje ukuthi mabekuthuka bayahlambalaza bazokwenza ugive up mhlambe and stuff kanti no wena une deeper understanding ukuthi isibusiso ngisasekwirindlela right yama ngasathuka kusho ukuthi angisekho endleleni right kodwa mangabe ngilokhu ngisathuka hayi kusho ukuthi ngisayibambe kahle impela ngisasekuye sakhonza yena impela uJesu Kristu so igama elithi lapha imalithi will never be put to shame likhuluma ishame leya yosuku lokugcina ngeke ngayichecka ngibuyele ku Romans futhi ngibheke la because ngeke ngayichecka ngeNLT ngayithanda futhi i-version yakhona Romans 10 verse 11 ithe for the scripture says whoever believes on him will not be put to shame okay NLT and as the scriptures tells us anyone who believes in him will not be disappointed so igama lapha elithi will never be put to shame likhuluma futhi about being never be disappointed ngeke siphoxakale but likhuluma ngelanga lokugcina ilanga lokugcina malikhuluma ngeshame likhuluma ngelanga lokugcina ngifuna ukuthi ngicacise kahle le ndaba likhuluma ngelanga lelokuthi uma ukholwa kuJesu Kristu angeke uye kulahlweni yes uma nje ukholwa kuJesu Kristu kubo bonke abakholwa kuJesu Kristu abaye kulahlweni kodwa baye kuphileni abaye esihogweni kodwa baye ezulwini bayophila noNkulunkulu uma ukholwa kuJesu Kristu ngoba ukulahlwa yilona hlazo ke lelo that is a shame that is to be disappointed yabona ukulahlwa i-disappointment enkulu kabi kuyolahlwa abantu abaningi basazoba disappointed ngelanga lokugcina abantu abaningi abalibeli bethukana nabantu ababatshela amaqiniso ngoJesu Kristu becabanga ukuthi bayabahlambalaza nesihlambalazo kwesikhashana thina okwala emhlabeni
nina liyezi ihlazo leni lokugcina, idisappointment yeni yokugcina yenguna phakade, nakhona uma ngabe ngeke nikholwe eyenguna phakade iyezi shame yenu. Lithi kulabo abakholwayo ayisekho ishame kubona, meaning baye kuphileni. Iyezi ishame yalabo abangeke baze bakholwe kuJesu Kristu, yokuyolahlwa, yokuyofa inguna phakade, yokuyosha inguna phakade. That is a real shame. Nayo ke shame. Kodwa uma ngabe uyokholwa kuJesu Kristu ngeke uzoyithola leyo shame. Awuzwe nje indaba emnandi kangaka. Ihlazo. Why lithi iBhayibheli will never be put to shame? Because kuyobe kuyihlazo. Yazi why kuyobe kuyihlazo? Ngoba wena wahluleka ukwenza into elula. Kuyobe kuyihlazo kuwena ukuthi yini lento eyangistopha ekwenzeni into elula. Yini lento eyangivimba ekwenza into elula. Futhi akuyena uSathane, ungamblame nangalelo uSathane. uSathane akanamandla empilweni yakho. Yanoma ngabani uSathane akanamandla. Ithini esinikeza uSathane amandla? Yena akanamandla. Uma umresista uzosuka kuwena. Kodwa uma umvumela uzosebenza ngawe. So naye ngeke uzomblame. And kuyobe kuyishame yokuthi ngahluleka ukwenza into elula kanje. Confess with my mouth ukuthi uJesu inkosi. Hawu noma babe ngangithuka kwakuyinto yesikhashana bekunani. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Hey ungahluleka ukwenza into elula kangaka. Ngalo ngithi ayikho into yamasonto, ayikho into kaJesu. Hey mina ngumuntu wesintu, hey mina wati. Kuyobe kuyihlazo. Uthi ngangidlala esontweni, ngangidlala ngabantu noma nami ngangidlala nje, sadlala sonke esontweni. Kuyobe kuyihlazo sulahliwe. uNkulunkulu emuhla kubusisa igama lami ngomduduzi. Siphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. uNkulunkulu akubusisa, amen.